ada kami, manan nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Good afternoon, everyone. It's the 8th day of September. Ayan, And agsusubli po iti ada kami manentay the last week at awang kami. And this time napigsan po iti IFM. Dumano na iti na dumadong mga lugar ngam dito pa mapastrek mo dito signal ta dito radyo. So Facebook pa lang tayo mitata. Or unusin ta pa lang. Anyway, good afternoon na po kada kita'y manarimaan na po nga bubuya kada kami dito Facebook. We have John Mark. Abo sa basabali mga minti pipindutan. Go. Okay, Aduda, Bernard Valeroso, Winsel Mariano, Gracia Olap, Arlene Ragual Rhea, and Manny Cerezo. Christian Diponayo, happy Sunday, FDD, happy birthday po kay Mama Blessed Virgin Mary. Pabati po Ponayo and Rica Fort family sa San Mateo, sa Mrs. Popo na si Arian kay K.R. Ponayo. Yes, and of course, birthday matapo ni Dr. Adriano G. Sabado tatangkan nito. So happy birthday, Kabsat Jano. Pakitadyo mo na po dito yung official text line. Adi telepono. Mali na kita gag-live Apa nga ta? Nabuntog internet. Nabuntog internet Madi nga sumbrag. Apa nga Tama di sumbrag. Magulgulwan tayo kasi nga dati technical difficulties na. Anyway, kumansyon tayo lang walong. Taambok nga dito agding-dingeg itatangkan to kiti papalaydan. Good afternoon dita Villa Carmen at may katugangan Natividad and dagiti anak ko ni John Feliz, Jason and Justin, ni Nancy, sino ba? Ni Nanay Colordes. Hindi ko muna sinakadaan ito dyan, baka nanti Jane. Iwan, aji mismo kastine, cellphone ko na. Aji mismo cellphone kastine. Ayan, so nabuntog po ti internet, madi kami makapag-stream. What istasyon yun, kung ano Ni. Napukaw ti signal ti radyo, tatay ko na naman. Awan na po ka, medyo magulgulo. Walang naglusa di ko na. Text Yan, connection. adama ti text itan. Well, good afternoon, sir. Greet ko nga po. Asawa ko na si Edwin Barawidan at anak ko na si Harden Barawidan. At ipag ko na si LV Barawidan. At biyanan ko na si Inang Shirley Barawidan at si Tatang Rodolfo Barawidan. At Michelle Barawidan ng Purong Uno, Lapogan, Tumawini, Isabela. Oy, naimbangal daw yung amin dita, Tumawini, Isabela. Awan live na. Kung kuna naman, ada, ang magluluko. Luko pa lang na internet Ate mo, nag-text mo dito, dat lang nga dagusan. Okay. Nga rod! Excited ka launa, ya? Ayan, kita madan. Hi mga kuya, greet ko lahat ng mga taga-angadanan. Kuya, JM Kinekilig. Ako sa Bostes. Para kayo sa kapoy si Siwit. Thanks, it's me, Safira Faith. Safira Faith. So, King Arod, arogyante na po ti kumansyon with this piece entitled Ayating Ka. Ipaay ko man kini yaman kong Regina, kini Annabel, dita Villa Beltran, Ramon Isabela. Ay ayating ka, inggan at palbiya, dinto mamali
manasanas Nubaybay anak Laksiden tuy ayat Tungpal kuntun liday Kinadaksang gasat Ay ayaten ka Nga ipang pangrunan Dintuket at sarday Nga ing kaidumdumang Nugulibanak Ketsyak tiranggasam Banag kuntun patay Anak kalkaldaay Sa 5 auto na ba nga? Pigsa ting. Aircon. Ay ayaten ka Inggan at tungpalbiyan Dinto mamaliw Dinto manasanas Nubaybay anak Laksidem tuy ayat Tungpal kuntun liday Kinadaksang gasat Ay ayaten ka Nga ipang pangruna Dintuket agsarday Nga ing kaidumduma Nugulibanag Ketsyak tiranggasam Banag kuntun patay Anak kalkaldaay Banag kuntun patay Anak kalkaldaay Okay, tiki pa ito mga pangablaawa. Ikamanti kong dawai kita bubuya ti Facebook. Mawan monitor tayo tayo. Hello po. Hello to us from Lobok. Ano naman? Floating resto. Hehehe. From Mercomari, Jingjing. Wow. Florentino. Yes, at digita ko tatangamin Cebu. Good afternoon kada kayo amin ita. Di ba itukod ako manante? Tukod na din na kayat. Namamuni ang timon medyo kuripsing. Okay, mga idol, pa-shoutout naman po family Bustoba, customer kinilakay ko nga mga nga ni Jason Corpus. It's me, Ruby Corpus. Kuna na dito ay. And may sapay, kuna na ni. Hi po mga DJ pabating. Apay kami Tagalog kayo nga Tagalog. Apos ang kaulit me, please text us in Ilocano abo. Okay. So pa Hi po mga DJ, pakablao mati family figurasyon. Na dito apo Victoria Alicia kan nagiti tropak apo. Ni Maui Hazel Ancheta at syempre iti future criminology kong boyfriend na ni Mark Manugay anang angadanan at pa-request po ng Batang Pasaway. Salamat po, it's me Karen ng Alicia. Hi Uncle June and Jen, this is Charm. Yan. JT account natin charity. Hello to Rakiterang Tindera, Nanay Vinis PB Mindaros, Uncle Ronald Salvador, Monte Maria Peters, Yes, good Nelly afternoon. Guzman, Gito Gigibibuya, Monteroso, Linga Dex,
Ay, ni Father. Hello, Father. Kamusta? Father. Oh. Hello to Brother Genesis. Yan. Prince Love, Ari Dimo, Trubilin Pasqua, Manny Cirezo, Minda Almirol Sabado, Dirly Lopez, Nick Bayawan, and Banga Malam, yung mga idols. Para guys manjay, Kula CC from Taiwan. And hello to JM Maribel, Abad Peralta, Kathy Abuyuan, Arlene Joy Jimenez, Margin Abaya Pasyon, Emer Paiste, nga na idol kablak man nagito'y kakabsat ko from Abu Dhabi, kinibigat ko. Bakat ko, Jadeline Paiste. Ata nalamisan, matikag kalangatanan. Man, apo mo inidip ngamin. Man, nagpigsa garot ti fan na taptayon. Rubilin Pasqua ko na. Hello po fra Tito June and Brother JM. Pabati nga po sa mabait kong pamangkin na may birthday ngayon. Siyempre, birthday na to, hindi na masangkot tata. Si Blessed Dwayne Feria. Happy birthday, anak. More birthdays to come. God bless you, anak. Salamat po. Ker J. Dati pa batin. Okay, damdam maaka sumana o kami ito ni wait lang. Okay nga rod, kahit anapay tika mo kantaan barok. Get Magic One. Naliday! Ayan, I would like to give you a special piece. Agur ka nag-text ni Ninang Lani. Bartolome. Yan ko na. Kuno na, kompleto man yan ti Sunday ni Ninong Mon, June, at dumdum kami ti programa. Yung request man di Uncle Berting. Apo di dala nagbaliwan ti Uncle Bertingan. Favorite garo? Favorite na nga rod. Ana, bay amta kantan tuman ti sa bali nga USB na ni Ninong ko. But anyway, agsubli kami apo, ipayam umumilang iti station mi kada kayo. Okay, agsubli kami apo, kalpasan iti may salaang kando nga palagi. Nakapso nga talaga sa internet. Agpaspasensya kayo na po. No, medyo agpupug sa kita. Linya may dita. Kalaglo ka kita itabalasyo ta. Kat may isa nga sonata. Iba kami nga kansyon na may tatay. May isa dati nga kinansyon. Barbaro nga. Nabasa mo? Hampay. Kabla ako man ti Lucas and Rufino family nga manarimaan nagdingdingig kanya. Sir, kabla ako nagapo kini Rose Lucas. Ti research menante uno kawayan. Request ko man Sir Jeff 1 Ilocano version. Thanks and more power. Ayan. So, may isa po nga kabarwan nga sonata ti kantaan may kaputputar nila ang last week. Upload mi apo. Isong dahito yan apo. Para katagitay kapag ayam tayo ng OFWs nga agpasko apo. Itabalasyo tao. Agor katagitan taman no dati. Ada lyrics mo tahan, balong? Sikat yawan lyrics na. Ngarot, at datu, ada mala lyrics ko to. Ito na. Ah. Ito na. Practice. Tagalog. Adda para kinita tangken nanam, adda para ken kaken anak ta, kasta tunggal Disyembre ngawanap den na, mapuno ako mat inaawan ko dita, napnukon kahon ni ayat, rapinukel ti iliw ken rigat, umnuntun nga tawagandat, daytamet aginalduyo kaniyat. Nalitay di Paskuak ditoy, awan ubing at tumarayutoy, awan misa ti galyo ken burluloy, awan Noche Buena ken nagkirkerol, ngemadak puso mi ti Paskwa, no tumawag anak ken asawa, kaslamit ten nadakam dita, no mangigmit ti mekti pamilya.
aldaw pa nagbakasyon, dahito yenti aldaw intay agtitipon. Paskwa nga kompleto ti pamilya, jaka amuno kanunto dayta. Ngen itagan anus tay paila, adda Paskwa urayawan at dita. Tay kahun nga impatulog ko, subatan niyo'y titawagin kong Paskwa. Naliday ti Paskwa ditoy, awan ubing nga tumarayutoy. Awan misa ti galyo ken burluloy, awan noche buena ken nagkirkerol. Yamadat puso mi ti Paskwa, no tumawag anak ken asawa. Kaslamit ten nadakang dita, numanggeg ti mekti pamilya. Naliday ti Paskwa ditoy, awan ubing nga tumarayutoy. Awan misa ti galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkirkerol. Ngem addat puso mi ti Paskwa, no tumawag anak ken asawa. Kaslamet ten nadakam dita, numangeg ti mekti pamilya. Okay, that song, apo ka Napolwan, Paskwa iti Balasyo Tao, open and close parenthesis, Balikbayan Box. Talaga matamang mayan natop une kadigiti familia tayo kadijay abroad. Ayan, so nga atay kalikagom tang apo nga uray kumalaang no may nga tawag laeng di may daton tayo ba't nito daw ti Paskwa kanya da ikat aramid tayo datayo apo nga dito ya Pilipinas. Orita adamo ti package tayo nga kunada. Kat anapiti kunada tabalong. Nag-text ni Bigoy, bagis kananggal mangan tayo, hehe, na yung bangal daw, napig sa istasyon yun, dito ayan me, Oray Sipi, galas! Wow, wan, apo, datati mangi parang-harang talaga nga iti IFM kat dire-diretso apo, nga arami din namin na pumuspusan ta, no, makadanon, iti anyaman nga pagtayangan apo dito di par tayo. Para ko ismantang Christmas, bagis, salamat. Ay, diya, kalkalmas na laang. Okay. Ang simoy ng hangin. Ayan, madama mo tiko di ko na Hong Kong chapter. Adik birthday ng Gemma. Okay, great afternoon Uncle June and ading amak. Great kuman ni Tatang Cirilo Prudencio Panahon. Kan nagajay agparpartipato ni Orlan kan Idong dito San Quintin Alfonso Lisa Ifugao. Kay ayon na ading dinggan ta programa yung Uncle ken ading amak. Permi volume di radyo na numawalin kantaan nyo man dito si Siwit Uncle ko na. Watching from Vancouver, Canada. Yes. From Lerma, Sumalabe. Hello Manang Lerms. Ayan. Awan TV video na tatani. Something goes wrong with our internet. Abo, please. Ayan, naka-30 frame per second. Kaya na so yan, okay na yan. Panamat ni Komikochu Bajo. Wow. Tomo Vital. Advance Merry Christmas po sa inyo mga idol. Yan, advance Merry Christmas mo. Christmas dito yung nagminatata, naglami isen. Good PM po watching at listening here in Athens, Greece from Oncol Cuesta. Shoutout kay John Paul Sariba, Jonathan Sariba, Ervin De La Cruz, kuna ni Jemar Carino, Nanti Kathewat, ha ha ha, ano naman? Charity Llanes, I saw all your hearts and thumbs up. Yeah.
Ayan. Oh. Okay. Nangarod, kat sa pantaman ti aga patalasas ta dapat ornosin tabasit ito ay. So, agsubli kami amo, kalpasan ti sa magmamano nga palagip.